Саламатсыздарбы, урматтуу менин катталуучуларым. Дал ушул квартира берилет. Келгиле. Gel. Kvartira verelim. Ооба. Sizin? Ооба, жүр. Не студентсиңби? O da birinci kursum. Квартирага бериле турган жер дал ушул жер. Şu bu. Ооба. Bu gardırofkası kayda? Гардеробкасы жүр. Чач! Илип кое бересиң. Илип кое бересиң кийимдериңе. Jata turgan yer kayda? Кааласаң бир жерге жат, кааласаң бул жакка жат. Duş kayakta duş. Душту мына чыгарасың. Бул жактан чыгат, крандан жууна бересиң. Азыр күн дагы ысык. Başım gerek. Ооба. Tuvalet kayda tuvalet. Туалет бул жакта, бас жүр. Айылдан келдиңби? O ayrıldan жаңылы geldim. Açık aslında. Кете берсең, отундан наракка деле кетсең болот. Кааласаң беракта. Укам квартира жактыбы? Kvartira жақсы ekan. Ақшасы қанша? 40 миң. 40 bin! 40 bin! 40 bin! Ооба. 100 kılma tolu kvartira alamam. 40 bin! Ya 40 bin mınadan 20 tane alamam. 20 tane alamam. 10 bin kalkan mınadan ben. Bu yaşamayayım ben. Укам! Oo!